Kako je Užice ove godine prestonica kulture, a kako i sam moto kultura sećanja, misleći da sve počinje od nas i završava sa nama, da nije bilo znamenitih ljudi, pitanje je kako bi se istorija grada pisala. Kako bismo shvatili ideje i strah od nepoznatog, moramo se suočiti kako bi prihvatili da idemo dalje. Izložba skreće pažnju na znamenite Užičane koji su znali svoje interese da pretvore u opšte zarad sveopšteg napretka. Po onome što su nam ostavili ljudi, poput inženjera Stevana Čađevića, Aćima Stevovića, kao i profesora Đorđa Stanojevića, ili preduzimljivih Užičana kao što su Rista Tešić, Mališa Atanacković, Vuk Ostojić, Lazar Trišić, Marko Popović i tako dalje, danas slobodno možemo da kažemo da su ti ljudi bili vizionari. Elektrifikacija Užica koju su sproveli omogućila je razvoj, povezala nas sa svetom, stvorila uslove za primjenu najsavremenijih svetskih dostignuća. Dela predaka nas obavezuju, a podsjećanje na stvaralaštvo kao i podsjećanje na stvaralaštvo i na grandiozne uspehe. Ovom izložbom želeli smo da skrenemo pažnju na te znamenite Užičane koji su znali svoje lične interese da pretvore uopšte zarad sveopšteg napretka. Simbol grada, hidrocentrala na reci Đetinji, prva je hidrocentrala podignuta po Teslinim principima polifaznih struja 1900. godine u Evropi, a druga u svetu. Samo 5 godina prednjači ista takva na reci Nijagari u Americi. Sve je počelo tako što je grupa akcionara želela da izgradi tkačku fabriku, ali nisu znali kako da pokrenu mašine u tkačkoj fabrici. Zahvaljujući profesoru Đorđu Stanojeviću koji im je dao ideju da izgrade hidroelektranu jer je grad bogat vodom koja će pomoću vodene snage stvarati električnu energiju. Ono što je najzanimljivije za tu priču kako je sva oprema koju je Đorđe Stanojević nabavio u Beču došla u Užice, s obzirom da Užice u to vreme nije imalo prugu, sva oprema je iz Beča stigla vozom do Kragujevca, a od Kragujevca do Užica stigla je specijalnim zaprežnim kolima koje su napravljena baš za tu priliku sa velikim drvenim točkovima koje je vuklo 6 pari volova. Tako da su ti dugački karavani putovali nekoliko meseci do grada, a kroz sela i zaseoke kroz koje su prolazili, ljudi su mislili da se dešava seoba naroda, jer tako nešto nikada ranije nisu videli. Manifestacija Tesla na Đetinji započela je otvorenim vratima, obilaskom hidrocentrale i izložbom slika sa prethodnih likovnih kolonija Tesla na Đetinji. Sugrađani su mogli da prisustvuju demonstraciji Teslinog transformatora i Teslinog jajeta. Održan je i okrugli sto gde se govorilo o Tesli i nauci. Publika je mogla da uživa u koncertima u večernjim satima.